Kajing pule nakasithi banangkong jong Petrus. Kowe mapi baro to kupila de da kacing snurit. Markeliang namaru blay upersya ya kibasarong. Henry u ai kacing ya kibasnurit. To pendem yala de namar kata hapo kakti badan bor jong blay bahaka ya kawa biang undup kentiu ya pi syajrong. To bread hau ya baro ki jingkuslai jeng pi namar usumar sukher ya pi to letip brew to sharai unongshun jeng pi usoitan usang kelem kum using bekerho uwat ban yo ngoy ya uno to ya le persaya yang train hala ka jingai da ka ba kan mau baka kan hon ki para bangai jeng pi kasya kaju kajing jenjar keleng kaperthei bat enda pilasha sitom sipor ublei jong kajing baro ubala khot yepi sha ka buram bom cukut jong hau kris dala dehi un penjanai un pen scam bat un pen klain yepi hau ka buram bat ka bor sunshar junom la junom henry da usul banus ya ubangan niau kum upara bayaine ngalatho lengkot syapi ngadakan tu berngasaki bagane kalong ka jingai basisya jong blay to yang scam haka ka borom ha Babylon ya ka ba lajet lang bat pi ka ai khublay ya pi bat kum joro u Markus ukhon jonga to ya ai khublay markliang da ka jingdo bakhoi ka jingsuk ya pi baro kibalong hau Christ kaktin jong utray kajing pule naga gospel kat kumu Markus ha kata kapor ujisu ulapau haki khatwe ngut kisenran bat ulaong haki khele syasa telak kaperthei bat toyalap ya ka gospel haki jintau barok jar ubangait bat ubasya penbaptis en sapelaim Henry ya uta ubangait en sapenrem kine kidak kin ya senran ya kito kibangait ha kakerting jongna kin be no ya kiksut kin keren ikten bathamai kinra ya kipsan bat lada udi ya kabi kan ompen sneo yaki kin bo ya laki kti ha ki bapang bat kita kin koy kran haden ba utra Jesu ula yakren batki lakan tiu yau shabneng bat ula syong ha kamon ublay te kisenran kilalet bat kilayalap keleng saudong kadba utrai pat ulatrai lang bat ki bat ulapen kem ya kata kajing yalap da kikamba kibabot yaka ka gospel jong try